ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ ہے کامل مرشد نسبت تیری۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہو گیا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قرہ حضرات، ثنا خانان مصطفیٰ، معززین علاقہ، تمام عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی تے میں آج عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنن سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم تہاڈی میری حاضری نو قبول فرمائے، اور جڑے جڑے دوستان نے اس محفل پاک نال جانی مالی قولی فعلی روحانی جسمانی جس لحاظ نال تعاون کیتا، اللہ تعالیٰ سب دی خدمات نو قبول فرمائے، اور جس طرح ساتھی ماشاءاللہ جذبات نال گفتگو کر رہے سن، اللہ انہاں دے جذبات نو سلامت رکھے۔ محترم جناب عزت ماد خالد خان صاحب، انہوں نے اسی تحریک لبیک دے اندر خوش آمدید کہنے ہیں، اور جڑے جڑے ساتھی ظاہراً باطناً تحریک لبیک دا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دی انہاں کاوشاں نو اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سانو اس معاملے کامیاب فرمائے کہ اسی انگریز دا نظام ختم کر کے رسول اللہ دا نظام لے کے آئیے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ساڑیاں ساریاں کوششاں فقط اس واسطے نے کہ ملک دے اندر حضور دا نظام آ جائے۔ اس کائنات تے بہت ساریاں تہذیباں آئی ہیں۔ ایران دی تہذیب آئی، یورپ دی تہذیب آئی، یونان دی تہذیب آئی، مصر دی تہذیب آئی۔ جدوں ایک وقت آیا انہاں تہذیباں تے عروج آیا، یہ دنیا تے چھا گئی ہیں، لیکن جدوں کبھی انہاں تہذیباں نو کچل دیتا گیا نا، دوبارہ یہ پھر قیامت تک اٹھ نہیں سکی۔ آج تائیں بھی نہیں اٹھ سکیاں تے قیامت تک اٹھ سکدیاں بھی نہیں۔ لیکن اس کائنات تے ایک تہذیب ایسی ہے کہ جنہوں بار بار کچلیا گیا، انہاں دی قوت نو بکھیریا گیا، سیاسی لحاظ نال، معاشی لحاظ نال، معاشرتی لحاظ نال، اخلاقی لحاظ نال، علمی لحاظ نال، ہر لحاظ نال اس تحریک نو، اس تہذیب نو کچل کے دشمن نے دیکھا کہ ہن نہیں اٹھے گی، لیکن جدو دوبارہ اٹھی تو اس تو بھی زیادہ طاقت نال اٹھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔
اور او فقط رسول اللہ دے غلام، ورنہ تسی سقوط بغداد نو پڑھ لو۔ ایک وقت ہو سی کہ جدوں منگولیا نے مسلماناں دے سراں دے مینار بنا دیتے، کئی لوگ نقل مکانی کر گئے، کئی تہ خانے چھپ گئے، انہاں دریا دا رخ موڑ کے تے شہر نو پا دیتا۔ 1.25 لاکھ لاشاں سی مسلماناں نے تہ خانہ جو کڑیاں سی، کئی مہینے تک جناب وہ لاشاں دفن کردے رہے، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عروس البلاد کہ شہران دی جناب دلن بغداد دے اندر بھی کدی دوبارہ کوئی مسلمان آئے گا، لیکن جڑے رب دے فیصلے نے انہاں دے اگے کون اڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ پیغام ہے اس دور دے فرعون اور یزیداں واسطے، انہاں بدماشاں اور غنڈیاں واسطے جنہاں نے حافظ قرآن، علماء کرام، سادات، انہاں نو ہتھ کڑیاں لا کے تے جناب جیلاں دے اندر دے دیتا، تے جڑے جناب 100 بندے تے 500 بندیاں دے قاتل سن انہاں نو جناب پروٹوکول دیندے رہے۔ انہاں علماء تے سادات دا قصور کی سی؟ فقط اتنا ہی جرم سی، وہ کہندے سی آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ سبحان یار جرم ہے، بولو اے کہنا کہ حضور دا دین ملک چاہے اے جرم ہے کہنا؟ بولو تے صحیح، اے دے واسطے کوشش کرنا جرم ہے؟ تو تسی ٹلے بول رہے ہو، میں پتہ نہیں پریشان ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چاریا، سبحان لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جنہ گلیاں دے اندر ٹونڈیاں مسلمان نہیں سی لبدا، کی تلاش کرن نال سریکی کی گولن نال مسلمان نہیں سی لبدا نا، پھر اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر دا نظام انج پلٹیا کہ اوہی منگول جنہ اعلان کیتا سی جڑا مسلمان زندے یا مردے دا سر لے کے آئے گا نا انہوں 10 درہم دیتے جان گے یا 10 دینار دیتے جان گے۔ لوگ جناب 5 دینار ہاتھ تے رکھ کے نا لب دے پھر دے ہوندے سن کہ کسی مسلمان دا سر لب جائے، چلو 5 دینار تے جاڑی بن جائے گی، 10 دینار دا آگے بیچ دیاں گا۔ مسلمان زندے یا مردے دا سر نہیں سی لبدا۔ بغداد دے اندر 1.25 لاکھ لاشاں اور تریاں پھر دیاں سن پانی تے تہ خانیاں دے اندر، تے مسلماناں دے سراں دے مینار بنائے، تے اوہی جڑے تلواراں لے کے منگول مسلماناں نو لب دے پھر دے ہوندے سن قتل کرن واسطے، ایک شہزادے نو اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دونوں ایمان دی دولت نصیب ہوئی تے پھر او دے ذریعے اللہ رب العزت نے پھر اسلام دا پرچم بلند کیتا۔ اوہی تلوار جڑی مسلماناں دے قتل واسطے اٹھتی سی، اوہی تلوار اسلام دے دفاع واسطے اٹھتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدوں رب دی تقدیر دا قلم چلدا ہے نا، اوتھے کسے دی تقدیر اگے تدبیر نہیں چل سکتی۔ بڑیاں بڑیاں تہذیباں مٹ گئیاں، اسلام نو بار بار مٹان دی کوشش کیتی جاندی رہی، لیکن اسلام اس تو بھی زیادہ قوت نال ابھردا رہیا۔ سبحان اللہ، اور بے شک انشاءاللہ العزیز قیامت تک اسلام غالب رہے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ غالب رہے گا۔ انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے محبوب ہی ایڈا سونا عطا فرمایا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ جدو سقوط بغداد ہوا ہے نا پھر مسلمان اٹھے۔ ہن نا جڑے اے انگریز سن، یہودی سن،
ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਲ ਲਾ ਕੇ ਹਟਦੇ ਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਭਰਦੇ ਨੇ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਨਾਬ ਛਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੀਦ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਹਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਸ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ हुजूर ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ हुजूर ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شخصیت تو لوگوں نے دور کیتا جائے، لیکن یاد رکھنا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ جناب انہوں نے اپنی کوششاں کیتیاں، لیکن وہ کوششاں کتنے کامیاب ہو سکتی ہیں کہ جتھے حضور دا جلوہ ہوئے، حضور دی ذات ہوئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ محبوب پیارے اساں تواڈے ذکر نو بلند کر چھڈیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی تواڈے ذکر نو بلند۔ حضور دی بلندی ذکر دا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ کنے فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا جدوں حضور دی بلندی ذکر دا وعدہ اللہ نے کر لیا تے ہن اس ذکر نو کوئی کٹا سکدا؟ یاد رکھنا بڑیاں بڑیاں تنظیماں آئیاں، تحریکاں آئیاں، انہاں نو کچلیا گیا، نظام نو بدلن دی کوشش کیتی گئی۔ اے جڑے بزرگ بیٹھے یا کوئی ایتھے 40-45 سال دا بیٹھا ہے نا، انہاں کولوں پوچھ لو اج تو 40 سال پہلے 35 سال پہلے حالات اور سن۔ کیوں جی؟ جی ایک پنڈ دی بیٹی ہے نا تو پورے پنڈ دی بیٹی ہوندی سی، کدے بھی لنگنا ہر ایک نے حیا نال نگاہاں چکا لینیاں، ادب کرنا، حیا کرنا۔ ہن دور یہ آ گیا جی دھی او دی تھی ہے، ہاں جی، اور کسی دی نہیں، جی دھی او دی ہے۔ اور ادو بہت سارا سادہ وقت سی، اج اس دور نالوں نظام کچھ بدل گیا کہ نہیں جی؟ اج تو 35 سال پہلے ہیں جی، ٹی وی آ گیا، وی سی آر آ گیا، کیبل آ گئی، برائی بے حیائی آ گئی، اولاد اٹھ کے والدین دے گریبان نو پہ گئی۔ بہت سارا اسلام دے نظام نو چینج کرن دی کوشش کیتی اور کئی چیزاں نو بدل دیتا گیا، کئی چیزاں نو۔ لیکن ہر چیز جو اونچ نیچ آئی، حضور دا ذکر بھی کٹے نہ اللہ۔ کیوں؟ اینو بلند کرن دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم تے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذمہ کرم تے لیا ہے۔ ہاں کوئی کہہ سکتا ہے اے آئے دن جڑیاں بے ادبیاں ہو رہی ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہیں، اے حضور دے خاکے بن گئے۔ میں کہے نا الو دے پٹھیاں نو کی پتا ہوئے، خاکے تے بندے نے خاکیاں دے، کہنا دے خاکے کہنا دے بندے نے تے اے تے محبوب ہی ہونے، حضور تے وراء الورا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ سبحان اللہ۔ چلے وہ خاکیاں دے خاکے بن دین، کدے نوریاں دے بھی خاکے بنے۔ ہاں بڑے بڑے آئے عقلاں والے، علماں والے۔ اور ایک چیز یاد رکھنا، اے جڑے کوئی خاکے بنا رہے ہیں، کوئی کدھرے گستاخی کر رہے ہیں، کوئی کدھرے پھونک رہے ہیں، حضور دی شان وچ فرق نہیں پین لگا۔ بے شک۔ اے 10,000 بندہ کھلو جائے نا تو 14ویں رات دا چند چمک رہا ہوئے تو دے وال تھکن لگ پوے، چند نو کتنا فرق پائے گا؟ ہیں جی؟ تے انہاں دے منہ تھکن والیاں دے منہ، انہاں دے منہ گندے ہو جان گے، لیکن چند نو کوئی فرق پہ سکدا نہیں۔ جننے گستاخ پونکن، بے ادب پونکن، شان مصطفیٰ کوئی فرق آ سکدا نہیں۔ لیکن ہاں تہاڈا میرا امتحان ضرور ہے۔ رب پوچھے گا
میں اپنا محبوب تواڈے حوالے کیتا دسو تساں وفا کیڑی کیتی اللہ سبحان تسی اللہ کی وفا کیتی یہ ساڈا امتحان ہے کہ حضور دی عزت ہے صحابہ نے فقط کیا نہیں سی فدا کا بھی امی یا رسول اللہ صرف ایک کیا نہیں سی کر کے دکھایا سی سبحان اللہ ایک شام نا حضور دی آواز گونجی مدینہ طیبہ دی گلیاں چ ایک نوجوان تازی تازی شادی ہوئی دلہن نو لیا کے کمرے چ بٹھایا کول بیٹھا ہے اجے گل شروع نہیں کیتی او دے نال سلام دعا بھی نہیں کیتی اجے صرف بیٹھا ہے آ کے ادھروں مدینہ طیبہ دی گلیاں چ حضور دی آواز گونجی کہ لوگو نکلو اللہ دے دین واسطے جہاد واسطے نکلو سبحان اللہ سبحان جدو امام الانبیاء دی آواز گونجی وہ بندہ فوراً اٹھیا وہ نوجوان یار جوان بھی ہوئے تے جوانی بھی بھری ہوئی تے شادی دی پہلی رات ہوئے تے بیٹھا بھی دلہن دے بستر تے ہوئے اٹھے ٹرن لگے نا تے بیوی نے دامن پکڑ لیا کہنے لگی میرے سرتاج کتھے جا رہے ہو فرمان لگے میرے سرتاج نے بلایا ہے سر کٹانے واسطے جا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سر کٹانے واسطے جا رہے ہیں لبیک 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 سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا میرے سرتاج نے بلایا سر کٹانے واسطے جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہن تے رات تے لوگ جمع ہون گے نا صبح انہوں نے ترتیب دیتا جائے گا تے پھر قافلے چلن گے تو صبح صبح اٹھ کے جا کے قافلے نال شامل ہو جانا انہوں نے کہا ایک ہی پتہ صبح تک میری زندگی ہے کہ نہیں اللہ ہو سکتا ہے رات ہی میری موت ہوئے کہ میں حضور دی آواز سن کے بیٹھا رہا نا اگر موت بھی آئے گی تو حضور دے قدمہ سبحان اللہ سبحان اللہ موت بھی آئے گی تو حضور دے قدمہ سبحان جدوں انج دا جذبہ ہے یاد رکھنا پھر کسی میدان شکست نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اور آج تک دنیا دی تاریخ پڑھ لو کامیابی و کامرانی نے ہمیشہ دلیراں دا استقبال کیتا سبحان اللہ دلیراں دا بزدل لوگ تے ڈر ڈر کے راہ ہی مر جاندے کدے بزدل بھی منزل تک پہنچے جدوں بھی منزل مقصود تک پہنچے نے دلیر پہنچے نے اور یاد رکھنا اس کائنات تے دلیری اوندی اودوں ہے جدوں سینے چ عشق مصطفیٰ ہوئے سبحان اللہ عشق مصطفیٰ ہوئے تے عشق کدے ناپ تول کے نہیں ہوندا بھی ایسا تک عشق کر لیا جائے باقی بیوی بچیاں دا خیال رکھ لیا جائے ایسا تک عشق کر لیا جائے 5 وقت نماز پڑھ لیجئے اللہ اللہ کر لیجئے سیدھا سیدھا دین کی دوجے لفظاں تے منافقت اللہ رسول اللہ جڑا کہنا سیدھا سیدھا دین بیان کرو جی یہ دا مطلب ہوتا ہے بھی اللہ رسول نال مخالفت منافقت کرو سیدھی گل نہ کرو سیدھی گل تو یہ ہے کہ جدوں حضور نال عشق دی باری آئے عشق ناپ تول کے نہیں ہوندا عشق نواہ ہویا کر سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی جناب کسے جماعت نال پیار کر رہا ہے کوئی کسے جماعت نال پیار کر رہا ہے کوئی کسے جماعت نال پیار کر رہا ہے اچھا جیڑا بندہ جس جماعت نال بھی پیار کر رہا ہے انہوں اپنی جماعت مبارک ہو انہوں اپنی جماعت کوئی پی ٹی آئی نال پیار کر رہا ہے کوئی نون لیگ نال پیار کر رہا ہے کوئی پی پی نال پیار کر رہا ہے کوئی جناب جے یو پی نال پیار کر رہا ہے کوئی جے یو آئی نال کر رہا ہے کوئی کسے جماعت نال کوئی کسے نال انہاں سارے انہاں دی جماعتاں مبارک ہون لیکن ایک گل ذہن وچ رکھنا کسے بھی جماعت دا کارکن ہوئے دنیا دے کسے خطے چ کوئی کام کر رہا ہوئے تے ضروری نہیں کہ او دے ہر عمل دا پتہ او دے قائد نو ہوئے اللہ او دے قائد نال جنہ بھی پیار ہوئے تے قائد نو او دے نال جنہ بھی پیار ہوئے لیکن یاد رکھنا جس محبوب دی عزت و ناموس واسطے تسی اسی پیرا دے رہے ہیں نا سبحان اللہ او تے دلاں چاون والے خیال نو بھی جان دے خیال نو بھی جان دے حضور دی محفل پاک لگی ہوئی سرکار جلوہ گر نے حضور گفتگو فرما رہے ہیں حضور دے ایک صحابی نے حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں آئے تے آ کے پیچھے بیٹھ گئے
ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਯਾ ਵਾਬਸਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ। ਉੱਠੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏ, ਬੈਠੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘੁਟਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਬਸਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह सवाल पूछने वास्ते हैं। फरमाया अच्छा तू सवाल पूछेगा या सवाल भी मैं ही दसा ते जवाब भी मैं ही इरशाद फरमावा? मैं सवाल भी दसा ते जवाब भी मैं। उन्हें कहा हुजूर ये तो बड़ी शफकत होएगी। फरमाया मैं दसा या जवाब तेरे अंदरों आए? सुभान अल्लाह, जवाब तेरे अंदरों आए। अर्ज की सुने हाँ जी, अगर जवाब अंदर आउंदा हुंदा ते मैं सवाल पूछना ही क्यों होना सी? कहते ने फदरब बिक़ल्बिही, हुजूर ने ना ए 2 उंगलां या 3 उंगलां ना इंज करके उन्हां दे सीने ते लाईयां। जो ही दिल ते हुजूर दीयां उंगलां लगियां ना, हजरत वाबसा फरमांदे ने एक एक सवाल दे 70-70 हजार जवाब मेरे अंदर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नाल फरमाया इस्तफ्त मिन क़ल्बिक, फरमाया सब तो वड्डा मुफ्ती तेरे अंदर बैठा है, इहदे कोलों ही पूछ ले। सुभान अल्लाह, इहदे कोलों पूछ ले। वाबसा बिन माबद नूं इन्ना कहण तो बाद हुजूर ने फरमाया तुसीं शर ते खैर ते शर दे मुतलक पुछण आए? किहदे मुतलक है? खैर ते खैर की है, शर की है? अर्ज की फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, सोनिया मेरे मां बाप तुहाडे कदमां दी धूल तो कुर्बान होण, मैं बिल्कुल खैर ते शर दे मुतलक ही पुछण आया। मैं सोच के आया कि हुजूर दी बारगाह जाके पुछांगा हुजूर खैर की है ते शर की है। फरमाया फिर सुनो, जेड़ा काम करन लग्या दिल डरे, अल्लाह अल्लाह, दिल डरे ओ शर है। अल्लाह, दिल डरे, चोरी करन लग्या दिल डरदा है कि नहीं? डर। हैं जी? आज जेड़ा भी मतलब सूफी साहब बैठे ने, पगड़ी बन्नी, सोने कपड़े ने, या हजरत साहब बैठे जिन नकाबत फरमा रहे सन, या राव साहब बैठे ने, या मैं बैठा, पगड़ी भी है दाढ़ी भी है, हुण मैं क्यों रे चोरी करा? डरांगा कि नहीं? वेख ना लगे। हैं जी? बोलो तो सही। ते जेड़ा काम करन लग्या दिल डरे ओ की है? शर। ओ की है? शर। ते जेड़ा काम करन लग्या दिल मुतमैन होवे अंदरों बाहरों ओ खैर है। ओ की है? खैर। कदी नमाज पढ़न लग्या दिल डरिया हो? नहीं। हैं जी? नहीं। ये तो कई तो ऐसे ने जनाब जेड़े वखा वखा के पढ़ते पता लगे भी हाजी साहब आ रहे हैं। हैं जी? नमाजी साहब आ रहे हैं। नमाज पढ़न लगे दिल डरदा नहीं। कुरान पाक दी तिलावत करन लगे नहीं। तस्बीह पढ़न लगे नहीं। मां प्यो दा अदब करन लगे नहीं। ते बीवी दा अदब करन लगे। जागदे बैठे हो ना? जेड़ा काम करन लग्या दिल डरे ओ की है? शर। ते जेड़ा काम करन लग्या दिल मुतमैन होवे ओ की है? अच्छा हुण पिछे इलैक्शन होए ने की किसी ने कहा नालियां बनवा देंगे, किसी का सड़कां बनवा देंगे, किसी का सोलंग लवा देंगे, किसी कुछ क्या करवा देंगे, किसी कुछ, किसी का जिन्नियां भी चोरियां कर लो जनाब असीं तुहानूं फरीवन नहीं देंगे। हां जी? हर किसी ने अपना अपना मंसूर पेश किया, पर एक व्हील चेयर वाला बाबा भी आया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने दा एक ही पैगाम सी, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, एक ही मंशूर लेके आए, सुभान अल्लाह, कि हुजूर नाल वफा, सुभान अल्लाह, हुजूर नाल वफा। किसे क्या जनाब सोलंग वास्ते वोट दो, किसे क्या इस वास्ते, उन्हें क्या हुजूर दे दीन वास्ते वोट दो। सुभान अल्लाह। अच्छा जिस बंदे ने हुजूर दे दीन वास्ते वोट दिता, अज कदे सुत्तियां पिया भी परेशानी हुई होवे भी असी गलत जगह ते वोट दिता? हैं जी? कदी कल्यां सोचदे परेशानी हुई होवे? नहीं। रब्बे काबा दी कसम है, कई बंदे बिल्कुल सादे दुनियादार
انہوں نے روندیاں ویکھیا میں کہا یار کیوں رو رہے ہو معاملہ کیے وہ کہندے نے میرا یقین اور ایمان ہے دنیا تے اور کوئی عمل کم آئے یا نہ آئے یہ عمل ضرور کم آئے گا کل قیامت والے دن جب رب پوچھے گا کی کر کے ہیں کہاں گا حضور سونے دینا تے کسے پرچی منگی سی پرچی پیش کرتے سبحان اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور ایک بات میں چیلنج نال کہہ رہا کسے جرت ہوئے تو میرے سامنے آئے کسے جماعت کو کوئی منشور نہیں ہے اگر منشور ہے تو تحریک لبیک پاکستان دے کول ہے کوئی ایف اے ٹی ایف تو جناب لتاں کم رہی نے کوئی جناب ایف بی آر تو کم رہا ہے کوئی کسے تو کم رہا ہے کوئی کسے تو کم رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے جناب اے نہ کیتا قرضہ نہیں ملنا کوئی اے نہ کیتا بلیک لسٹ ڈال دیں گے کون انگریز کون ہے انگریز کہیں گے دہشت گرد ہے یعنی انگریزاں کو تسی پوانا ہے بھی یہ بڑے سچے مومن ہیں یہ انگریز کدی دوست ہو سکتے ہیں نہیں کدی دوست ہو سکتے ہیں ایک کل منو گے دوجی لے آن گے دوجی منو گے تیجی لے آن گے تیجی منو گے چوتھی لے آن گے حتی تتبع ملت ہاں جی اور کس طرح لن تردان کل یہودا اے یہودی عیسائی کدے بھی تواڈے تے راضی نہیں ہون گے حتی تتبع ملتہم جنی دیر تک تسی انہاں دا دین قبول نہیں کر لیندے چھڈ کے لیکن ایف اے ٹی ایف ناراض ہو جائے گا جی یہ بل پاس کرنا ضروری ہے یاد رکھنا ایف اے ٹی ایف دی رضا سانو نہیں چاہی دی سانو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ تحریک لبیک بھی یہی چاہتی ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے ہوتی ہے ہو جائے پرواہ نہیں ہے محمد مصطفیٰ راضی ہو سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جدو ہونی نا ادھروں پکڑ ایف اے ٹی ایف ایف بی آر کسے نے انگریز یہودی سکھ بدھ مت کمیونسٹ پارسی کوئی بچا سکدا پر جس محبوب نال اساں لائیاں نے نا وہ اختیار بھی رکھ دے وہ طاقتاں بھی رکھ دے جدو حضور ہجرت فرما کے آ رہے سن نا مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ رستے جاندیاں ہویا نا ایک عورت دی جھونپڑی آئی بادیہ نشین عورت سی بادیہ نشین کہنے جھونپڑی آلیاں کنہاں نو تسی کی کہندے جھگیاں والیاں جھونپڑیاں والے کہندے او دی جھونپڑی آئی او دا نام ہے ام جمیل کی نام ہے ام معبد دے نام نال مشہور ہے جدوں دی جھونپڑی آئی نا حضور نے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھی بھوک لگی پتہ کرو نا انہاں کول کچھ کھان واسطے ہے جا کے پتہ کیتا او مائی صاحب اکلی گھر سی چھوٹا جہا دا بچہ سی کول انہیں کہا جی اج تے کوئی چیز بھی گھر موجود نہیں ہے تانوں پتہ ہے اسی عربی لوگ ہاں اگر کچھ بھی موجود ہوندا تے مہمان نوازی نو اسی فخر سمجھدے کی سمجھدے ہیں فخر سمجھدے ہیں این کر کے جدوں نگاہ کمائی نا تو حضور نے دیکھا ایک بیمار بکری تے او ایک نکر وچ نا واڑے دی چوں بیٹھی ہے این کر کے نا بکل مار کے میں اگر تو اجازت دے میں تے اسی یہ دودھ چو لئیے انہیں کیا سونے چہرے والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے دے تے ہڈیاں اے دیاں ہڈیاں چ گودا نہیں ہے تے دی کھیری چ دودھ کتھوں ہونا ہے فرمایا او ساڈا کام ہے سبحان اللہ بس تو اجازت دے میں تے اسی یہ دودھ چو لیں انہیں کہا جی اگر یہ دودھ دے میں تے میں نے کوئی اعتراض نہیں سبحان اللہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نو فرمایا انہوں قریب لے گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بکری نو قریب لے کے ان بیمار بکری ہے اور گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں آج مری کل مری بکری بھی اس انتظار چ پتہ نہیں کس ٹائم میری موت آ جائے اور نہ ٹر سکتی نہ دوجیاں بکریاں نال چگن جا سکتی بیمار پئی ہے جو ہی قریب لے آندی نا تو حضور نے اپنا گورا گورا نوری نوری ید اللہ والا ہاتھ اینج کر کے دی سبحان اللہ سبحان اللہ بس حضور دا ہاتھ مبارک لگن دی دیر سی بکریاں تندرست ہو کے سامنے کھڑی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ او دا دودھ چویا
حضرت ابو بکر صدیق نے پیتا, حضرت عامر بن فہیرہ نے پیتا. حضرت ابو بکر صدیق دے غلام سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمایا, ام معبد نو دتا, ام معبد دے پتر نے پیتا, سارے رج کے پیتا, پر دودھ دا ایک تبکا بھی گھٹ نہیں ہویا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھٹ نہیں ہوا. حضور نے دعائے برکت فرمائی, دعائے رحمت فرمائی, حضور تشریف لے گئے. سبحان انہوں نے انہاں نام پوچھنا یاد نہ رہا. انہوں نے نا حضور دا چہرہ مورا اداواں ویکھ کے نا اپنے کولوں ہی نام رکھ لیا مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہن ماں پتر آپس وچ کہن لگ پے کہ ام معبد کہن لگیاں کہ آپ دے بچے نو کہ جدوں تیرے ابو آن گے نا تے تو چپ رہی, میں انہاں نو دساں گی کہ اج ساڈے گھر مبارک آیا سی. سبحان اللہ, اج ساڈے گھر سبحان اللہ. مبارک آیا سی. بچہ کہندا نہیں امی میں دساں گا. انہاں کہا نہیں پتر ایڈی وڈی ہستی سی, میں گل کراں گا. سبحان ہن جاندے نہیں سن انہاں دا اس میں مبارک کی ہے, یہ کون ہستی گھر تشریف لے آئے. اچھا شام نو جدوں ام معبد دا خامند آیا نا, بکریاں لے کے آیا, تو یہ ہن ماں بیٹا دوڑ کے گئے بھی بکریاں بن کے نا جلدی جلدی اسی مبارک دیاں گلاں دسیے. سبحان انہاں اللہ. انج کر کے دور کھلوتا ہے اپنی سوٹی تے نا انج ٹیک لا کے, کہندا ہے اج ساڈے گھر کوئی مہمان آیا سی. سبحان اللہ. انہاں کہا ہاں مہمان تا آیا سی, پر تینوں کیویں پتہ لگیا؟ سبحان انہاں کہا او ویکھ میری کچی کلی تے نور برس رہا ہے. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. کہ میری کچی کلی تے نور برس رہا. انہاں کہا ہاں ساڈے گھر مبارک آیا سی. سبحان اللہ, انہیں کہا مبارک کیویں دا سی جڑا ہو کے گیا تے گھر نورو نور ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہیں کہا بس میں تینوں کی دساں, احسنہ من کریم و اجملہ من بعید. جے انہاں نو دوروں ویکھیا تاں وی سوہنا سی, نیڑے آیا تاں وی سوہنا سی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے اس شک بادیہ نشین عورت نے, چوپڑی چ رہن والی عورت نے, دو لفظاں دے اندر حضور دی صورت بھی بیان کر دیتی, حضور دی سیرت بھی بیان, سبحان اللہ, سبحان حضور دا کردار بھی بیان کر دیتا, حضور دی گفتار بھی بیان کر دیتی. سبحان اللہ. ہن غور کرو بھی دوروں ویکھیا تاں وی کی سی, قریب آیا تے تاں سونا. سونا. مثال دے طور تے ایک بندہ ہے تو دوروں آ رہا ہے, تو لگدا وہ جناب ایڈا بڑا کڑیل جوان ہے, بڑا سونا لگیا. جدوں قریب آیا, جدوں بولیا تے منہ چ دند ہی کوئی نہیں سی, وہ روب دبدبا رہ جائے گا. یا بولیا تے وہ توتلا سی, وہ روب دبدبا رہ جائے گا نہیں. ایک اور صاحب نال دیکھ لو, ایک بندہ جناب پگڑی بنی ہوئی, داڑھی رکھی, جبا پایا, دوا دب تسبیح لائی جا رہا فٹافٹ. روٹی بھی اگے رکھ دے, ایک برکی پاندا, چار تسبیحاں گیڑ دیندا اینی دیر. تسی کہو گے یار بندہ بڑا نیک ہے. حاجی صاحب کی کر دے؟ انہوں نے کہا میرا امپورٹ ایکسپورٹ دا کام ہے, اتنے جناب مکہ شریف میرا مال جا رہا ہے, مدینہ شریف جا رہا ہے, جناب عرب ممالک جا رہا ہے, یورپی ممالک جا رہا ہے. تسی کہا بندہ بڑا نیک ہے یار, یہ کاروبار کر لئیے. تسی کہا چلو یار 10-20 لاکھ پیا ہے نال پا دینے کام میں, چلو نیک بندہ ہے, کڑا ساڑے. وہ سال بعد حساب کیتا تو انہوں نے کہا جی وہ تو گھاٹا پہ گیا سی, 10 لاکھ تہاڈا ختم ہو گیا, 20 لاکھ تہاڈے تے قرضہ چڑھ گیا. اللہ. اچھا اس تو بعد کوئی نیک تو نیک بھی مولوی صاحب ملے, تہاڈا اعتبار رہ جائے گا. ہاں جی, جنہوں ٹیکا لگیا ایک باری ہل ضرور جائے گا. تو پتہ چلیا دوروں ویکھیا سی نمازی محسوس ہوندا, جی قریب ہو کے ویکھیا تھا تبلیغی محسوس ہویا. دوروں ویکھیا اور تے قریب آیا, قریب آیا, پر انہیں کہا جدوں دوروں ویکھیا تاں بھی سونا, جدوں قریب آیا حیا نال نگاہاں چکیاں ہوئیاں سن اور بھی سونے لگ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوروں بھی سونے تے قریب تو بھی سونے. اچھا انہوں نے پھر جدوں گفتگو کی تھی نا ام معبد نے, انہوں نے کہا اس طرح انہوں نے بکری دی پشت تے ہاتھ لایا, اس طرح بکری تندرست ہو گئی, اس طرح جنہ مرضی دودھ چوئی جو دودھ مکدا ہی نہیں, مکدا ہی نہیں. او ام معبد گفتگو سناندی رہی, پھر کہنے لگی روٹی لے کے آواں.
انہوں نے کہا نہیں پلیے لوگ کہ روٹی دی ہن لوڑ نہیں رہی اللہ روٹی سبحان دی لوڑ ہے سبحان صبح ہوئے انہوں نے کہا جی تہاڈا ناشتہ تیار کراں بکریاں لے کے جانا ہے انہوں نے کہا نہیں ناراض نہ ہوئی ناشتہ نہیں مینوں نا مبارک دی گل سنا دے سبحان اللہ سبحان مبارک دی گل سنی ساری دیہڑی اس نشے چ گزر گئی شام آئے انہوں نے کہا روٹی لے آواں نہیں انہوں نے کہا روٹی نہ لیا تو مبارک دی ایک گل سنا دے سبحان اور اللہ اگر میں سنی رضوی بریلوی دی زبان ترجمہ کراں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ معبد کر صبح بھی میلاد مصطفیٰ ہے رات بھی میلاد مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ رات دن میلاد مصطفیٰ ہے ابو معبد کہنے لگے تسی میرے نال چنگا نہیں کیتا مینوں بلا لیا ہوندا میں بھی مبارک دی زیارت کر لیندا ہن میں بکریاں لے کے دور نہیں جانا نیڑے نیڑے چاردا رہاں گا جدوں مبارک آئے گا میں بھی زیارت کراں سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے ایک دن کوئی سودا سلف لین واسطے معبد باہر گئیاں ایک کھو تے گئیاں دوجے تے تیجے تے سودا نہ ملیا چلدیاں نا مدینہ طیبہ دے بازار چلی سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تانوں مینوں سب نوں جانا نصیب فرمائے آمین وہ سودا لین واسطے ایک دکان تو دوجی دکان تے دوجی تو تیجی تے جا رہے سن تے اگوں گزرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سبحان اللہ وہ جڑا چھوٹا بچہ سی نا وہ دی نظر پہ گئی سبحان حدیث دے الفاظ نے انہیں انج کر کے نا چھوٹا بچہ سی ماں دے نا ٹریاں جاندے انج پٹ تے ہاتھ ماریا کہنے لگے یا امہ ھذا رجل الذی مال مبارک امی او ویکھو ہی بندہ جڑا اس دن مبارک دے نال سی سبحان اللہ سبحان دوڑ کے گئے تے جا کے حضرت ابو بکر صدیق دا دامن پھڑ لیا کہنے لگے اینا مبارک کتنے میں کون مبارک انہوں نے کہا اوہی جنہاں نے وہ بکری دی پشتے ہاتھ پھیر کے تندرست کر دیتا سبحان اللہ سر میں آجو میں تانوں مبارک دے ڈیرے تھے ہی لے چلتا ہے سبحان اللہ حضور دی بارگاہ چ لے آئے حضور نے ماں پتران نو کلمہ بھی پڑھایا سبحان اللہ جنت دا ٹکٹ بھی عطا فرمایا سبحان دیر سارے تحائف بھی عطا فرمائے واپس آئے تے ماں کہندی تیرا ابا آئے گا نا تے میں دساں گی اسی مبارک دا ڈیرا ویکھ آئے ہیں پتر کہندا نہیں امی ہائے ہائے نہیں امی وہ مبارک دے نال والے بندے نو میں ویکھیا سی ابا جی نو بھی میں دساں سبحان اللہ اچھا ساری دیہڑی ماں پتر یہی گلاں کردے رہے آج نہ روٹی پکانی یاد رہی نہ سالن پکانا یاد رہے ایسے گم ہوئے حضور دی محبت شام ہوئی نا جدو تے ابو معبد بکریاں لے کے آیا یہ ماں بیٹا پھر دوڑے کہ بکریاں بنا کے نا تے اسی گل دس دے ہیں وہ دور کھلوتے پھر دیکھ رہے کہندے نا آج پھر مبارک آیا سی سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا تینوں کیویں پتہ لگ گیا انہوں نے کہا آج پھر اوہی نور میری کلی تے پھر برس رہا ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا مبارک تا نہیں آئے پر اسی مبارک دے دیرے تو ہو آئے ہیں سبحان اللہ انہوں نے کہا کتھے رہندے نے کیویں دے نے انہوں دی کوئی گل سنا انہوں نے کہا اسی ایویں چلے ہوئے ہیں جنہاں نو کائنات محمد مصطفیٰ کہندی اسی انہاں نو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان مبارک کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا اسی انہاں دی زیارت کر کے تے واپس آئے ہیں یہ نور ساڈے نال ہی آ گیا انہوں نے کہا جڑے ایک واری مل کے آن انہاں نو اتنا نور ملدا ہے تے جڑے ہوئی انہاں دے جان ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہوئی انہاں دے جان ابو معبد نے کہا چکو سارا کچھ سبحان سارا اللہ سامان چکیا بکریاں لیاں سیدھے حضور دی بارگاہ سبحان عرض اللہ کیتی حضور ہے سب کچھ آپ دی بارگاہ تحفہ تے اسی ساری زندگی تواڈے غلام بن کے رہاں سبحان اللہ ساری زندگی تواڈے سبحان اچھا یہ محبوب بکری نو ہاتھ لان تے بکری تندرست ہو سبحان بکری تندرست حضور دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عتیق کس بندے نے حضور دی بے ادبی کیتی انہاں نے کہا ہن یہ بے ادبی بھی حضور دی ہوے تے زندہ میں بھی ہواں یہ کیویں ہو سکدا ہے آپ دے ایک دو دوستاں نوں نال لیا انہاں نے کہا تسی ایتھے رکو انہاں نوں باہر روکیا اندر گئے اس گستاخ دا کلا کما کر کے انہوں واصلے جہنم کر کے دیوار تے چڑھے تے دیوار سی 20 فٹ اونچی کنی 20 ایتھے کوئی ہے 20 فٹ اونچی بلڈنگ 20 فٹ اونچی دیوار جدوں سارے جاگ پے نا انہاں دے غلام خدام انہاں چھال مار دتی ڈگے تے پنڈلی ٹوٹ گئی اللہ ساتھیاں نے چکیا ٹر پے انہوں نے کہا لت کٹ دی یہ ٹوٹ گئی ہے انہوں نے کہا نا چلے ہو گئے
ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਲੱਤ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਲੱਤ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਫਲਾਂ ਗੁਸਤਾਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। फरमाया तू सबर करे तो जन्नत ले दे अल्लाह को। सुभान अल्लाह। अर्ज की सोहणिया जदों दे तुहाडी गुलामी च आ गए ना जन्नत ते उदों दी कोल है। पर लोग की कहणगे हुजूर दी इज्जत ते पहरा देंदा रहा ते फिर लंगड़ा होके टुरदा सी ना। सोहणिया हुजूर ने ना फरमाया उबसत रिजलक, फरमाया अपनी लत सीधी कर। लत सीधी की हुजूर ने इंज करके लुआबे दहन लिया ते पिंडी ते लगा दिता ते नाल हाथ फेरिया। बस फरमाया उठ के टुर। हाथ लगन दी देर सी, पिंडली इंज तंदुरुस्त होई जिवें कदी जिंदगी टुटी नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कदी जिंदगी च टुटी तो नहीं। पता चलिया हुजूर दी इज्जत ते जेड़ा पहरेदार है हुजूर दा ख्याल भी रखदे ने, ओनु सेहत तंदुरुस्तियां भी अता फरमांदे। सुभान अल्लाह। लोगां दे लाखां करोड़ां कायद होण, सारे कायद मिला के हुजूर दे कदमां तो करोड़ मरतबा कुर्बान। इन्हां कायदां तो ये नहीं पता हुंदा भी मेरे पैरां च की हो रहा सुबह की पता हुंदा। सुभान अल्लाह। साडे कायद ने कुर्बान जाइए आमना दे नाल, सुभान अल्लाह। कुर्बान जाइए। अगर किसी नूं दूर भी तकलीफ होवे ना तो मेरे हुजूर जानते ने। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा या कि हजरत उम्मे सलमा फरमांदियां ने कि एक मरतबा ना हुजूर गुसल फरमान वास्ते तशरीफ ले गए। गुसल फरमांदे ना हुजूर ने फरमाया नुसरता नुसरता नुसरता। सुभान अल्लाह। तेरी मदद हो गई, तेरी मदद हो गई। अब बाहर तशरीफ ले आए ना तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा कि आका तुसी ऐ कुछ फरमा रहे सो? फरमाया हाँ, मक्का मुकरमा दे अंदर साडे हलीफ सन, उन्हां ते जदों दुश्मनां ने हमला कीता ते उन्हां मैनू पुकारिया ते फरमाया मैं ओदी पुकार दा जवाब दे रहा सा, परेशान ना हो, असीं तेरी मदद वास्ते। सुभान अल्लाह। तेरी मदद वास्ते फिर क्यों ना कवा फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना। सुभान अल्लाह। किवें हो सकता है हुजूर नूं खबर ना होए? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तुहानूं लखां मुबारकां होण, तुसीं ऐसे महबूब दी इज्जत और अजमत वास्ते खड़े हो जिन्हां दी खातर अल्लाह ने कुल कायनात बनाई। सुभान अल्लाह। बेशक कायनात बनी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों ये इम्तिहान साडा है, वरना ये सारी कायनात मुक जाए हुजूर दी अजमत नूं फर्क नहीं पैंदा। सारे मुसलमान हो जान तां भी हुजूर दी अजमत नूं फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि उन्हां नाल रब दा वादा है वरफ़अना लक ज़िक्रक। उन्हां दे जिक्र नूं बुलंदियां ते अल्लाह ने अता फरमाईयां ने। कोई घटा सकदा, कोई घटा सकदा? हाँ, साडा इम्तिहान है कि रब ने पूछना है कि मैं अपना एडा अजमतां वाला महबूब तुहानूं अता फरमाया, कुल अदियान तो अफजल दीन अता फरमाया, ते तुसी उस दीन वास्ते की कीता? चलो अगे तो कह सकते सही सानू कोई मुखलस बंदा नहीं मिलिया, जेड़ा मिलदा सी कोई जनाब किसे नूं अपने वोट विच ही खड़ांदा, कोई नून लीग नूं, कोई पीपी नूं, कोई पीटीआई नूं, कोई किसे नूं। अज सानू मुखलस बंदा नहीं मिलिया, इस वास्ते असीं दिल बर्दाश्ता होकर घर बैठे रहे हैं कि हुण ते भी कहण जोगे नहीं हो। हुण ते अल्लाह ने ऐसा कायद अता फरमा दिता है जो न बिकने वाला है न झुकने वाला है, जिन्हां नूं जेल दियां सलाखां दे अंदर भी रखा गया, ठंडे पानी भी फेंके गए, उन्हां कोलों सर्दियां पो माह दे महीने च रजाइयां भी ले लईयां गईयां, लेकिन उन्हां नूं ये सारियां तकलीफां दा मकसद ये सी जो असी मनाइए वो मन जान। उन्होंने कहा ना ना, साड़ी एक ही आवाज है, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के मैं दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। एक दिन मैंने एक बंदा कहन लगा जी असी जनाब अपने भरावां नाल लड़ पे हैं तुहाडी खातर, भरावां नाल लड़ पे हैं
مطلب تحریک لبیک دی خاطر اسی اپنی پرانیاں 40 سال دیاں پرانیاں وابستگیاں سیاسی جماعتاں نال چھڑ دتیاں تہاڈی خاطر میں کہ یار تسی جو بھی کیتا نا ساڈی خاطر یا تے دسو اسی تانوں ویچیا ہوے اللہ اسی تہاڈے نال دھوکھا کیتا ہوے جے فیض آباد سی تے اسی 12,000 شیل کھا کے بھی تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگائے اگسی قیدو بند وچ رہے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگائے اگر ساڈے قائد نو سیڑھیاں تو کسیٹیا بھی گیا تو بھی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بند نہیں ہویا کیوں تسی جس واسطے ساتھ دیتا ہے اسی بھی اس بات سبحان اللہ اسی بھی انج کر سکدے ساں چلو ٹھیک ہے جی اے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لینے اے ایتھے تسی تے ایتھے اسی اوتھے اسی تے اوتھے تسی اسی تے انہاں دے مقابلے وچ کھلوتے اس واسطے ساں کہ ختم نبوت دے غدار ہیں کی ہے نا غدار بولو ختم نبوت دے غدار تے ہے جے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیندے تے ایتھے وفادار ہیں تے اگلے محلے جے غدار ہیں جی اگلے محلے ہی غدار تے اس اگلے پھر وفادار ہو جان گے نہ ساڈے قائد نو کئیاں مشورہ دیتا انہوں نے کہا بھائی ہم سیٹوں کے لیے نہیں آئے ہم تو اس لیے آئے جب قیامت کا دن آئے گا نا ہم اتنا ایک بھی ووٹ نہ پڑے ہم عرض کر دیں گے حضور جنہوں نے آپ کی ختم نبوت سے غداری کی ہے نا ان کے ساتھ ہم نے ہاتھ نہیں ملایا خالی صندوقڑیاں اٹھا کے لے آئے تھے اور ہماری یہ محبت اور ہماری یہ دشمنی فقط یا رسول اللہ آپ کی عزت و ناموس کے لیے ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کیا بات بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ بھائی رضوی شیر گستاخان نہ تھے ہاتھ چوکے جڑا لبیک دلاوے نارا سمجھے میری کنڈ تے میرے نبی دا ہاتھ تھے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے دوستوں اور بزرگوں اس دور دے اندر قبلہ امیر المجاہدین لکھاں ظلم ہوئے ہونا تے کارنوں لٹیا گیا بچے چھوٹے بچیاں دے سینے تے گلے تے دوویں پیر رکھ کے بدماش اور گنڈے کھلوتے رہے اس دے باوجود اونا دا عزم اونا دی ہمت او جبل استقامت ایک ذرا برابر بھی ڈولے نہیں گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے بے شک یار جیڑا قائد انج کر کے حضور دی عزت تے پیرا دے رہا ہوئے تو ساڑی بھی ذمہ داری بن دی ہے کہ نہیں بن دی ہاں جی بالکل حق ہے پھر تہیا کر لو مت کوئی سوچے بھی تحریک لبیک دی حکومت آگئی تے انہوں نے کھمبے بھی نہیں لوا دینے نہ سڑکاں بھی نہیں بنا دینیاں یہ نہ جناب نہ ایسی بات نہیں ہے جدوں تحریک لبیک دی حکومت آئے گی جدوں حضور دا دین تختے آئے گا ادو کرپشن نہیں ہوئے گی بے ایمانی نہیں ہوئے گی حرام خوری نہیں ہوئے گی ظلم نہیں ہوئے گا زنا نہیں ہوئے گا ہر کم شریعت مطہرہ دے مطابق ہوئے گا انشاءاللہ اور جدوں شریعت دے مطابق کم ہوئے گا ملک دا پیسہ ضائع نہیں ہوئے گا جڑا ضائع نہیں ہوئے گا تو حضور دے غلامت ہی لگنا حضور دے غلامت ہی لگنا ہے لیکن سب تو پہلی بات حضور دا دین تختے لے ہونا انشاءاللہ یاد رکھنا جتنی دیر تک طاقت اچھ نہیں نہ ہوانگے اتنی دیر تو سی کہو بھی اسی یہ نظام ٹھیک کر لئیے یہ نظام ٹھیک ہے ایک دن میں نے فون آ گیا کراچی ہو نا کہنے لگے جی وہ ساڑھے مسجد دے سامنے جڑا ہے نا شراب دی دکان کھل گئی بڑی پریشان اللہ اکبر یہ تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے دی گل شراب دی دکان کھل گئی جی شاہ صاحب کو واقف ہے تو انہوں نے فون کرو تو کہو میں کہ اتھے ایم پی اے کون ہے ایم این اے کون ہے وہ تو پھر دوجیاں پارٹیاں دے سن تو میں کہ ادوں کہندے نہیں جی مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے اللہ تو جنہوں نے ووٹ دیتے نے انہوں نے میں کہ گل کرنی سی ہاں جی اس کی پشت پناہی میں تو چل رہا ہے میں کہ وہ دی پشت پناہی چل رہا ہے تو پتر جڑا ووٹ دیتا ہی قیامت والے دن تیرے بھی گریبان تے ہاتھ ہوئے گا تین بھی پوچھا جائے گا اس جگہ تے کوئی مولوی ہوندا نا پاویں بے عمل ہی ہوندا
بے عملی ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮ ਸ ਕਮ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ بے شک ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ قاسم فخری ਮੁਫਤੀ ਕਾਸਮ ਫਖਰੀ ਸਾਹਿਬ الحمدللہ انہیں بے ادبا گستاخاں نو نچ پا کے رکھی ہوئی ہے اور اگر پورے پاکستان چو حضور دے غلام پارلیمنٹ وچ پہنچ جان رب کعبہ دی قسم ہے کسے نو بے ادب گستاخ نو ملک دے کسے کونے دے اندر بھی گستاخی کرن دی جرات نہیں ہوئے گی انہاں نو پتہ ہوئے گا کہ لبیک والے اسمبلی وچ موجود نے اتھے گستاخاں نو لٹکان دا قانون پاس ہو جائے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول نہ سمجھ آئے تے پاکستان دے حکمرانہ نو سمجھ نہ آئے پارلیمنٹ ہی بیٹھن والے نو سمجھ نہ آئے ورنہ تے ہن ہندوستان دے سیاستدان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ملک میں امن چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے نبی محمد کا قانون اپنے ملک میں نافذ کر دو امن ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے دشمن بھی جس نو تسلیم کر رہا ہے تو چلیو یہ پارلیمنٹ ساری مسلمانہ دی ہے کہ نہیں ہیں جی 95% چلو 5% لا لو دوجے 95% مسلمان ہے کہ نہیں لیکن جدو شراب دا بل پیش کیتا جاندہ ہے کہ ہندو پیش کرے بھی ساڑھے مذہب ایچ بھی حرام ہے تسی کہو کہ جناب پھڑ کے تو چھٹ دیں کیسے بل لانے کی ضرورت نہیں ہے افراد چودھری ورگے دسو یار اسلام نال کھلوتے نے یا کفر نال کھلوتے بولو گونگ کیا ہوگا ہیں جی یہ اسلام نال کھلوندے تو بل پاس ہو جانا چاہیے دا سی نا بھی شراب حرام ہے بھئی پابندی لائی جائے تھی اچھا شراب تے پابندی نہیں 4 سپیکراں چ اذان تے پابندی شراب تے پابندی نہیں میلاد مصطفیٰ تے پابندی ہے شراب تے پابندی نہیں لیکن سپیکر ہے تسی جناب نعت نہیں پڑھ سکتے سپیکر ہے تسی جناب تلاوت نہیں کر سکتے سپیکر دے اندر تسی عظمت مصطفیٰ دیاں حدیثاں نہیں سنا سکتے مجرا تے ہو سکتا ہے کنجریاں دا گانے تے شادیاں تے چل سکتے نے سپیکر جناب شادیاں تے لگ کے گانے بج سکتے نے نہیں ہو سکتی تھی حضور دی عزت و عظمت دی گل نہیں ہو سکتی لیکن یاد رکھو پترو یہ ٹائم تھوڑا ہی ہے ظلم اور جبر جتنا بھی بڑھ جائے ایک دن اس نے مٹنا ہوندہ ہے انشاءاللہ العزیز وہ دور آئے گا کہ عظمت مصطفیٰ دے ڈنکے بجن گے اور انج دے غنڈیاں اور بدماشاں نو لگام دیتی جائے گی اور لگام تائیں آ سکتی ہے یہ دیندار لوگ طاقت چون گے دیندار لوگ طاقت چون گے اور ایدے واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان آج تنو آواز دے رہی ہے اٹھو تحریک لبیک پاکستان دے نال کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ العزیز پھر نہ تے کوئی ختم نبوت دا غدار تانو بدماشی کردہ ہویا نظر آئے گا نہ ہی کوئی کفر دا پیروکار بدماشیاں کردہ ہویا نظر آئے گا نہ جدر بھی نظر آئے گا تو انہوں لبیک دا نعرہ ہی آئے گا نظر آئے گا اور تاجدار ختم نبوت دیاں صدامہ ہی نظر آئے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اگے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے او دی تیاری کرو نگر نگر کوچا کوچا گلی گلی اگر کوئی بندہ کسی ہوٹل تے بیٹھا ہو اتھے بھی کہے یار ووٹ تحریک لبیک نو دینا ہے انشاءاللہ ووٹ حضور دی عزت واسطے دینا ہے ووٹ حضور دی ختم نبوت واسطے دینا ہے اور دینا TLP نو ہے تحریک لبیک پاکستان نو ہے کوئی نائے حمام تے بیٹھا ہوئے کوئی ہوٹل تے بیٹھا ہوئے
چاہ دے کھوکھے دے بیٹھا ہوئے، زمیندار پانی لا رہے ہوئے، چرواہا بکریاں چرا رہے ہوئے، جتھے بھی کوئی پھردا ہوئے او دی زبان تے ایک ہی ہوئے، کسے دے ڈیرے تے بیٹھے ہو یار ساری زندگی سیاسیاں نو آزمایا، چل آؤ ہن ووٹ حضور دے دین واسطے، انشاءاللہ ووٹ حضور دے دین واسطے۔ انشاءاللہ اور جدوں تسی محنت کرو گے نا اور اس نو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے، انشاءاللہ العزیز او دن دور نہیں کہ انہاں بدماشاں اور گنڈیاں دیاں اے بدماشیاں اور گنڈا گردیاں ختم ہون گیاں، اور انشاءاللہ العزیز حضور دا دین تخت تے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری نو قبول فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جڑے جڑے لوگ تحریک لبیک نال کھلوتے ہیں انہاں نو کامیابی و کامرانی بھی عطا فرمائے، آمین۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ اور باقی دا پروگرام جس طرح ترتیب ہے اس طرح چلے گا، تے میں ملتان شریف پہنچنا ہے، میں اجازت لواں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔